Series Unashamed of the Gospel of Jesus Christ. Roma I know I shouldn't have to ask, but this is a Bible-based church, so you should always have your Bible. But just as a reminder, please, when you come into this house, bring your Bible. Romans chapter 1, we're looking at the bad news. We've been in this for a while, and I encourage you, please be patient, hear me out. I'm going to do my best to break it down for you a lot of times, because this is a subject that a lot of churches don't want to listen to today. When we talk about the wrath of God, olo saule loko ele guarantee ai no fautanga ai o le tangata le fa mai ele atu o tangata nga tete le upo le atu le winga ele na o le fa longo yai ai usu stai mahana ana le upo le atu. Say amen. So we're going to spend some time here, and I'm going to encourage you, be patient on site. Ole atato to mafaila vai fa matala tala ina ya taua ole to sale tua uma tato tano to sale to taiane la tato va ai foi le Mamalu le tua. Say amen. The glory of God revealed. Say amen, church. Amen. Romans chapter 1 verses 18 to 20. Roma lo tau mo fai po sul Mamalu say o fai po mo sul amon mole tato lo ye tato tu samole tato fai tau fa tasiai fai tau lo Tamanino, Roma lo tau po mo fai po sul Mamalu ya fa matana fai po sul fa mo va mai via le tua. Roma lo tau po mo fai po sul Mamalu sai fai po sul tato fai tau ia. Fabia mai foi le tua sale tua mai langi la mia fabia tau ma la mia ya uma la passanza. Tau filho kumoni maya mio le tonu awa mea le tua e mafai o nei loa o fai a te lato awa o fai a le tua e te lato awa wana mea e leva ai a talu o mafai o le alani e vai a lava ia i mafau fau i mea na fai a lona mana lava lea e fava vau malona atua. Amen. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since that what may be known about God is made plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Say amen. The glory of God revealed. Tu sai fa me o tato talanoa I mea wa faalia mai ana le I le tala le ya Yesu. Le mea mua sa tato talanoa I fai upo I lunga I for fai upo sul malima ma le sul maleolo ma le sul malfito mea mua le mana le tua e fa ola ina I la to e tonu ya te ia. The first thing that is revealed in the gospel of Jesus Christ is the power of God to save those who believe. And we talked about this power because there is no other power that can save you from the grip of death and sin and the gates of hell except for the power of the gospel of Jesus Christ.
Ele ai lava seisi mana, ele ai lava seisi suafa, o le ale mawalunga lo suafa fa makai kokongo ko ainga, ele ai lava se suafa wanga o le suafa Yesu Kristo, e mawhai o na whaola ina i tātou. Mea lana e o le mea mua e whaalia mai I le tala leia Yesu, o le mana o le Atua, e ala le suafa Yesu Kristo, le whemei e ifo e imatangata uma e Atua ma angelu I le langi o le lalolangi a Atua aisea langa o le suafa e sili ese, e aise suafa I la talata le suafa Yesu. This is the only power. Mena tato te talo ai le suafa Yesu aisea langa whemei I le tusia mātai alo nam tāu per lua sun malvalu leo lo iai le polo inga sile Yesu whemei ua ia te au le pule I le langi ma le lalolangi. O ai le tala no o Yesu le whemei ua ia te au. Le ringa la so se temi tato te talo ai, tato te talo I le mana le suafa Yesu aisea langa I le suafa Yesu ua iai le pule I le langi ma le lalolangi. Le suafa Yesu e pule fo I mainga e maue oi. Le suafa Yesu o a lava whawhita au e popoanga e pule lava le suafa Yesu mea nai te lura whai wai tato talo I le suafa Yesu. Because it is only in the name of Jesus that has all authority in heaven and on earth. Mea ngai ko kuri e ke muni. E ko kuri e fo I whaama. O a lava whawhita au I ma mea tu lai mai ai. E le mawhai o mea ia no tamu whai mai o na wha te e ina ia le suafa Yesu. Wow. Pe whaasanga tau mai le suafa Yesu. Nothing can come against the power of the name of Jesus. Amen? Mena I tātou I loa I isi tātou nunga ese Buddhism, Hinduism, Islam, Judaism, all of these beliefs, they miss one thing. They don't have a savior named Jesus. Ai alwatu I telo isi tātonunga I o lau Buddha o lau Hindu ma isi tātonunga I tasi lava ese sengo tātou ia ele tātou ia Yesu Kristo. They don't have a Jesus Christ. In fact, if you go with these people, they often have to go to tombs. They have to go to statues. E oi tu pua wata ai tātou oi Jerusalema pe untam fai tele o taimi e te alo yasi tunga mausa ia Yesu o te tele o upuna tu mai whamei ele o ia ia o I nei ai sea o toi tu o ia. Say amen. We serve a Christ that is risen. And you need to understand the power of that. That we serve Jesus Christ who is alive and well. Say amen. Turn to your neighbor and say, God is not dead, He's alive. The second thing that was revealed is what? The righteousness of God. Le amio tonu le Atua le whemei tu si whemei ele ngata ile mana o le Atua ai lua le foi wa whaalia le amio tonu le Atua ile tala leia Yesu. Le ale winga o le me wa whaalia le amio tonu le Atua le maua lua koronito e lima whai upe lua sun matasi a wā o ia na le iloa le angasala na whaia lea e ia ma angasala o le sui o I tātou ina ia vei tātou ma amio tonu le Atua ia te ia. In other words, we made Him who knew no sin to become sin so that we might become righteous before God. Le winga na le whamtalanga lea, e le mawhai tātou a ami o tonu ma tātou le lei o le whaola ina I tātou. Nothing we can do can save us. There is only one righteousness that can save us, and it is the righteousness through Jesus Christ. Mea na a tātou talia Yesu, o le isi me mau e tātou o le ami o tonu o Yesu. This is why we can go boldly into the presence of God. Why? Because it is not because of our righteousness, but because of the righteousness of Jesus Christ that is passed on to us. Amen. And so again, another reason why we should worship God, because number one, He is alive and well. Number two, He has given us His righteousness. And because of that righteousness, we can enter into His throne. Say amen. Amen. Malisi mea wa lua nei asu sao tātou talanoa o lo whaalia mai fo I tala leia Yesu le mea numero tolu o le to sa le Atua. The wrath of God. And when we looked at the wrath of God, over 600 passages in Scripture speaks about God's wrath. Last we discussed different examples sa tātou talanoa I whaatei tainga sa tu mai tuspaia e ala le to sa le Atua mua sa tātou talanoa ia Noa ma le lolo. Say amen. Noah and the flood. O I lena whemetus pa ia o sala mo le Atua I le anga sala o tangata.
ua vava ai atu I lato loto ma lato mea fai fa mea ua pule a tangata ia ma mea leanga mai lalangi o lato ua fai ua le ai seisi o toe kea mai le atua mea la fa mea tus pa ia ua sala mo le atua ina ua ia fai a tangata ua fia manao nei le atua ki lia ese ia tangata fa mea la aia e le umalanga tasi lama tangata lena maua na fa maoni le atua o longa ingoa ai o noa a fetai le tangata to tasi say man ai le tatou fai tau lea na alu le taimi o la unga noa fai loa tu tangata o mai o le lolo o le asau ai o tatou fai tau e umai fuatau sanga tele ua na o noa malona a inga na ufale ba mea la lai tatou te loa hai o lea e o leo foi fai mai Yesu ke riso o taimi o tatou iai o tatou wo I taimi e fai atusa I taimi o noa I tele o tangata wo ala to e fai me fia iai me fia mana o iai o fau fale fai ka avale kele o kupe o sue uma ngai me kele ai ngalo iai la tu le tu ai peila fai me tu spa ia fai me o taimi o amata ona sauia ki munga masauia ia le vai o baba ai atu tele o tangata o to amata ona sala mo muli au le fala velave o uma le avanoa langa ai fai tau le tala fai me ia o tapungi fai toa o ina tapungi fai toa ba e le o noa a o le atua a e fai tau le fai o le atua o tapungia le fai toa o le vaa o le mea nai te iloa ai e uma lola o noa a e tapungia le atua le fai toa e le to iesi si ava noa o le ala wal kako kama fai whaapea sa kamu pu e noa le ava noa le ailanga le pule noa le ava noa e pule a le atua le ava noa mena te fa malosi atua ia te oe ma nuolo o maua pea le ora ma malosi o e fa longo mai taimi nei na mele atu e tato ato tua I le atua na me tato te le sala molo I lumo le atua tato o mai e fai le fina ngalo le atua say man le isi talo so toma ko moro to mana malama iai o na to fa la mata ngata lena o wese mai o roto mo na ainga ia e uma ifo o so la to to waisia o le mawhai a koe fia mawa ai o si loma kua I le langi a lena to e fuli tua ai mawa ai o le tana a ngelu a kou sola a walangi koe kepai kua ia o lava I le i o tau wha o laina ia e whaftai le atua ia o le isi le alofa tu noa le atua I ona tangata say man le tatou tala noa fo I a Miriama ma Arona a na lia fo I masa whaia o tangata na mala malama I lato anga sala ai o mai whai mea vale rumo le atua Ia fai atu pe te u ke le ia masala I se fai au au e pepelongia le nganga pa ia mea la nau te whamalosi tata e kalesia au lava nei e whaapea o whea lava me te anu iai te mui le tangata te whai le tangata te whai le atua pe le la ngonga I fai au pe le la ngonga se tangata ai la singa fia le atua mea nga mwhai ona whai tala pe te u e le masala o e le pepelo mai ia te au e pepelongia le nganga pa ia mea foi lena tupu ia Miriama ma Arona ina o te te ma ta whai tala to ina ia Mose ai nei loa visko inga ia mea whai ai lesi na fia le tua mea le te whaamalosi a tuai tata e kalesia o whea lava le mea te anu iai a wane ngalo ia te oe e le ai se mea lilo le sila whango le tua o le atua o se tangata pa ia te leo taimi tato te whaalongo le atua alofa ai lea foi awangi ngalo ia te oe o lea tua foi o tangata e paia. He is a holy God. It is impossible for God to sin. E le mawhai o na anga sala lea tua. Lua, God is not a man that he should lie. E leo tangata lea tua e tala pepelo ai o ia tolu. God hates sin. I want to make that clear. E ino lea tua lea anga sala. E ai foi whamtalanga ia masani na whaalongo e whamai se e alofa lea tua e tangata ai ino lea anga sala. Au te whia mga o whai malama ia te oe, langa a ho'olo le taimi e whai whamasinonga le atua, e le whamasino e le atua le angasala, ai whamasino e le atua le tangata le whaia le angasala. Mea langa e kako ke le whapea e alofa le atua, mo I alofa le atua langa tala tuspa ia, e le whia manao le atua e whano se tangata, ai e sala mo uma, ma o mai le atua malona whina ngalo. Au le whaala me lawe le tato whaitau, o tangata ua malama le upomoni le atua, ai le alawa whai le whia manao ia. So e leo se whaalawe lame lau le whea o tatou leiloa, o le upua I le la tatou wama ai aso nei, o te le o mea tatou te iloa ai o lo soifua le atua, au tatou wa le o tama whaia, suppress the truth. And that's what I'm going to speak about. It's not about unfairness. No, God is very fair.
Because when God looks, o le vava ai le atua e le vava ai tino mai o mei fafo, ai vava ai sao ai lo loto. Langa o le tātoa au nanga I luma o le atua e a mata I le loto. Say amen? Mea na leo o spena I le tele o tātou taimi e ita le atua I langa sala. E ale whamei salamo e lima whai koe whawha e se o le whamei a wā o oe e te le se atua e fia fia le a mio le anga. E le mau whaatasi mo oe le ua whai mea le anga. E le tutu I o luma o e wha maua lunga. Ua e ino ia I lātou uma o e whai a mio le anga. Ue vavai. E leo whamei ua ino le atua le anga sala. Whamei ua ino le atua I lātou uma ua whai a lea mio le anga. Nanga peo tau whai atu. E le lafo le anga sala I se ole. O le tangata e whai le anga sala. O le tangata nga e lafo I se ole. I want to say that yes, God is a God of love, but if you continue to reject His truth, if you continue to suppress the truth that you should already know, that is the wrath that is stored up for you. Anela tayao lelo tato baba ai o faalia le melu no faala faalia mai o le mamalu le tua. So we said 4 things. Number 1, the power of God. Number 2, the righteousness of God. Number 3 is what? The wrath of God. And today we're going to look at the glory of God. And when we talk about the glory of God, this is what we're referencing. Verse 19 to 20 says this. Since what may be known about God is made plain to them. Because what God has done, He has let them know. For since the creation of the world. Say amen. For since the creation of the world, it's everything that He has made. And when I say this, I want you to understand the importance that the first way that you can know that God exists, in other words, you don't need to come to church, you don't need to be a Christian, but if you look at creation and everything that God made, somewhere in your mind you should understand someone that is higher than me made these things. Ai o le salamu le kele o tangi tauloto tangata le foi kele o kako pese o kusi mai pese le salamu sul male mio fai pu mo fa mai ua tala mai ele langi le mamalu le tua ele o fa mai tangata e fa mai ua tala mai le langi lua fa mai ua fa lia foi le vani monimo le ngal wenga ona ao ele o tautala le maule I tangata ele fa mai I mea uma na faia le atua le o tala mai le soifua le atua ma le mamalu le tua. So we have no excuse, because when you get out there, let me just help you. Let me help you understand this. How many of you, if I was to ask you this morning, how many of you know who Edward E. Carson is? Anybody know who Edward Carson is? I'm going to say shame on you if you live in Seattle for the longest time. He's the one who built the Space Needle. Now here's the thing. Nobody cares about that. Edward is dead, but we know he exists. Why? Because the Space Needle is there. Okay? And I'm going to keep making this example until you catch on. How about Gustave Eiffel? You should know that last name. Gustave Eiffel, he created what? Eiffel Tower in Paris. Now, Gustave is obviously dead, but we know that Gustave exists. Why? Because we can go to what he made, the Eiffel Tower. Let me give you one last example. Leonardo da Vinci. Oh, everybody knows this, right? The Mona Lisa, all of these paintings. Even though this man is dead, we know that he exists. Why? Because we have one of his things that he created. Here's what I'm trying to get at. We know that God exists by simply looking at everything He's made. And if you don't understand that, I'm telling you, the next time nang kelo lis kami famay say longal kuspa iya fa makala ko le ai ele mga mie kuspa iya fa makala ko ya le mamalo le tua o nga lo va ai fu ai le sulu I fo le la le ma fa fa le la le sawo ki muma ia so e ko mo fa tono ina le tua o mea uma I le angi le savido le matangi o mea uma I fo lo mai le mamalo le tua ni ka ko fa pera ka ko ai lea faia vi inga le tua ai ka kala nei fa long ki fa long le peso mangu kai au o kai au mai ele misi el peso mangu ai sia la ko nga vi inga le tua ile sawo le savini. That's why I'm telling you, sometimes you need to sit back and just enjoy creation, because don't forget, even though it's marred by sin, it was still created by God.
And when you look at this, you look at the trees. Let me give you some science. Any science fans in here? Or the science is nothing. Let me give you a verse. The trees are useful to us because when we breathe, what do we breathe out? Any of our science tonight? Carbon dioxide. Right. But what do we breathe in? Oxygen. Oxygen. The trees, what do they give out? Oxygen. And what do they take in? Carbon dioxide. Carbon dioxide. People don't care about that, but science continues to prove that trees, they're not just there to make things look pretty. We need trees because it gives us oxygen. The trees need us because we give them carbon dioxide. Again, these are small little things just to remind you that God's fingerprints is everywhere in the world. I tell you, I leo faitau I a kongele a wakwengi missionary. I le mafainga lako e excuse aisa langa kasia lako baba ai mea umanga faile atua. Paula me kongo oi lako mafau e yaile atua. And the reason why I tell you this because look at a lot of these pagan worship. They build cows, they build animals, they worship the moon, they worship the stars. Why do they do this? Because they know that these things must come from a higher being. But we know as gospel preachers and as teachers of the word, the sun, the moon, and the stars, they were all created by God. Amen. And that is why when we see these things, we should say, you know what? There is a God who exists. Say amen. Amen. This is her research. It's a very difficult thing to really deal with. Who say le no le ile atua I onga longa skaki o le ame o fai ai wa sawa ile conclusion e ia ile tangata sili atu ia tato o ile na fai ile me o fai ai me na te no ai e le mana o mia tangata ona fa alonga tala le pa wala me o lato I loma baba ai atu me uma na fai ile atua e moi e ia ile atua e ia ile atua sili atu ia tato. So mea le whamei Paulo, e oi mea uma na whaia le atua, lanteo tātou whai whamei, ua tala mai le langi le mamalo le atua, ua whaalia fōi le vāni mo nimo le ngā runga o nā ao. Whamei o loo tau atu le upu le tasi aso, o loo whai loa fōi le poto le tasi po. The day speaks in each day, the night speaks to each night. Now here's the thing, they can't use words, but in everything that happens, what happens in the day? The sun comes up. A eva ai le oso ai la e alu I fuale la o mai fo ngoto la a o le aso fo la me tupu la e ko oso mai a eva ai fa le kai fa le kong le oso ai la a eva ai fo le po ingo wa alu fo le la e oso fo le masinga maftu e le kai fa le kong le oso fo le masino maftu o mele te loia e yai le atu o lo fa tanga ina me There is a God. I love that song. I don't know if anyone likes Nicole Mullen's song. Have you guys heard of that song? My Redeemer Lives? Yes? My Redeemer Lives. Do you guys remember what the first verse part of that song says? Who taught the sun where to stand in the morning? And then the next verse is what? Who told the ocean you can only come so far? And then the next verse says, who told the moon where to hide until it is time for it to show itself? Again, it's reflecting on God's glory. And sometimes we miss this because we're too busy in life. But I'm encouraging you, church, slow down and look at the pace of life. Enjoy all of creation because even creation speaks of the glory of God. It speaks of the glory of God.
Mea ngā ia tātou langa o whaile māsangi ma mea o tātou manatu whātau haai. Ai e nofo lei nei tai au ma mawhau e le whaale konga leo so an la. O le kaimi fo i o le la, o le kaimi fo i o tau ese ese. If you look at everything, everything is placed exactly where it needs to be. It must mean that there is a God. And you know how I can tell everybody knows there's a God? Because when death comes, somebody's always praying to someone. It might not be our God, but they're reaching for anything they can to just because they're dying. But I'm telling you, everyone knows the truth. And that's why Paul says, no one has an excuse. Ele ai se se mafai ona fai ele excuse. Ia longo tala fo ile Paulo le mafai mai ile taimi le tatou hava ai ile tusenga wenga au ia Paulo pa na pa ilusa fa me o watu le tala inga Paulo pa na pa ilusa sa ia se tasi tangata ua pipili mai taimi le fa na wai fa me o hava ai atu Paulo fa atu tu la ilunga fa me o tu la ilunga ia le pili o fa malolo hava ai atu uma tangata fa pea opa o atua ia le o liutino le o mai. Lela fa mei wala tu fa pea tu ya ua fio ya tua ya te tato ua peo li tangata. Lela ua fa ingoa pa napa ya seu. Ai fa ingoa Paulo ya hereme. Lela wala tu o ifo ma o mai tau langa o povi ma mea uma fa mei wa amata na ifo ya Paulo ma wala tu tu ina atu lato tau langa ya te la ua. Ai fa mei tala fa mei ya o se eio la ofu. Ma wala fa pea fa longo fa leil fa talanga fa mei ali ie se ale mea o tu fa ya ine mea. O tangata lava I maua nei e tutusa ma o tōu. Ua mafola atu le tala le lei ate o tōu. Ia o tōu la fuai nei mea le au ngā. Ma li liu mai le atua soifua whaalongo whamei. O le na whaia le langi ma le lalo langi. Ma le sami ma mea uma lava o iai. E ui lava I lea ua le tu e ia ona whaailonga I lona anga le lei mai ma ua foai mai o ua mai le langi a te tātou ma tau sanga o fuata o le tau ma ona ua wha mali lia I tātou loto I mea ai ma le oli mai le atua. Ai whaalonga nongo wha mei o fuata o le tau o ti munga o mea uma ana whaia le atua o mea uma ia o lo whaia le vi ingo le atua. So again, the next time you're on vacation, the next time you're enjoying some me time, why don't you quiet everything and listen to the heartbeat of creation? Even though they cannot speak the same words as us, they are still praising God in their own way. Ai la tau lava winga I na whaia le atua o lo la tau ave pere vi inga I le atua. I le whaale tonu o le oso ai o la ngaia vi inga ngai le atua. Say amen? And so again, we need to see that creation, God is doing some things. Lango tali fo I le atua ia yoku, tali le atua ia yoku. Matua yoku na tofo ina fo I le atua, ave esa mea uma fa me ngofu ngeisko inga o fiu e pau make o le ale mafua anga. E aku ianga wofa me ongoloa ngasala malo lea me o tonu ongoloa le lei ia fa me ia yopo anga me o ka ngaka lei o ka ngaka fai o kaulanga e fai lo foai o ki fa maongi le loko e fai uma mea ai lea la fa me lo le fai ku muli o kali ku ngei le tu listen to how God answers. This is what God finally after all of this at the end this is how God answers Job. Fa me tala le tu ia yopo ino o tali atu le tu fa me o fea sa e iai ina ua o whaawai ina lama. Palong longa tala yoga le wa latu ne ia yoku. Whamei talu le amatanga o aso ua e pule e le tae au. Ua e whaasino atu e I tafo ata le mea e ali mai ai. Whamei ua e o atu e I puna o le sami. Po ua e whialwan wai e I mea lo loto le moana. Ua whaalia e I ate oe a whaitotoa o le oti. Po ua e loa e a whaitotoa o le ata o le oti. Ua e mawhauwhau e iai le lau tele o langi o mea umana o whaia. Ua e ulu atu e le mea teu ai le kiona. Ua e waaia e a foi mea teu ai le ua toa. O mea ia e tuu ai mo ona po le pua ngama le oso tau I taua. Tuso mele tam whaia tua I le atua. E le kai kukusa I a tangata na whaia le atua ma le atua. E le kai fo I le mwhai o na malama tātou I le matao tio ngā luenga le atua. Al mea la na tam whaia tua ni tai au. We have no excuse.
You cannot say that God doesn't exist. By looking at creation, you should know that God exists, or at least someone exists. And then through that, it should cause us to seek after Him, to desire Him. Say amen? That's why we need to understand nobody has an excuse. Look around you and know that God is real. Look at everything that He has made and know that God is real. Say amen, church? Say amen? Tatou vava'ai e na example e lua ia tatou vava'ai e tangata e lei whaalongo I tala lei e whamei o tangata na matao I le atua. Au le fsili whawhena na tō matao I le atua. Possibly because they understood the general revelation of God through creation. O tangata mua tangata I ngoa ia kone lio. O le taitai o le autau o Roma I toa se lau le maua le ngā wenga sfu. O tangata whamei ai whaitau e whamei o tangata a mi o Atua, ma le matau I le Atua, Atua malona a inga uma, sa abatu mea le lei I lumo nuu, whamei sa tatalo fo I ma lea o no. Ai whaitau ai, e leo tangata whaolaina. This is not a Christian. The reason why you know he's not a Christian because it says, na yei le aso na tatalo ai whaali atu le Atua le whaalinga ia te ia le miti. Le whamei wa watu nei a ngenu whai atu ia te ia. Vala au atu au ina atu iau au auna. E vala au atu ia pe Teru Simona. E sau e whaamatala ia te oilea le tala le lei ia Yesu. And so I want to encourage you with this. Even though creation speaks of His glory, it will not save you. What creation reveals as its glory is to cause you to seek after God so that you can find more about Him. Mea nā le wala awaia le atua tangata le e uina amio whaatua, e uina matau I le atua, ai le mawhai o na whaolaina mea la nā watu ai le angelu ia te ia, alu e mai pe te we whamatala tu ia te oi tala lei. O I la le tatou whaitau whamei whamatala lo tala lei a whamea, whamei o ai le aso nana whaatumuina, ia kone lio malona a inga I le mana o le anganga pa ia, ta lia ai Yesu e whai malima whaola, ia leo whaola ina I le tangata. Alef si, ai sea, na a mata mai lea, I le vava'ai o le Atua, e ala le I ona mea na whai. So again, creation leads people to God, but it is only the gospel that saves. And when we look at the final story here, Philip and the Ethiopian eunuch, we know this story that ile talo le unuka le na watuia Filipi e whamatala tuai a whaitau le le tuse Isaia. Whamei o whaitau la le nei e unuka whamei le malama I mele whaitau aisa. Tusa lafia malama le nau iai. Tusa e loa le unuka iai le mele le e iai tangata I ngoia iai le Atua. A e le malama le tala le ia Yesu. Le ala whamei wa awina atu e le angelu o I le anganga pa ia Filipi a watu e whamatala ia I le eunuka le ia tala le ia Yesu. Le ala whamei wa umalona whamatala whamei a e ole au waile I e tauna o baptiso lo e taimi nei. Whamei na whaatua iai e ta awale le na iai so whanua e whamei na oro pa baptiso lo e le mai. Say amen? So what am I saying? Again, these are people who didn't start off in the church. These were people that were outside of the church. And simply because of general revelation, they knew of God, but they still needed someone to tell them about the gospel. And this is where we come in, church. There are people that are studying. There are scientists like that surgeon that I told you who are studying and they know there's a God, but they need direction from us. They need us to tell them who God is. Amen? Perhaps we need to be that Peter to reveal to them and let them know who God is. But again, we must have a heart for preaching the gospel of Jesus. Can we be that Philip? Can we be that Peter that's going to go out and carry the gospel of Jesus Christ? Mea nau te whamalosi ia te oima I nei tae au ia whataua e tala leia Yesu. Ia tātou malama foi e ho'o ai mea uma na whai e le Atua. Ia tauna tātou I loa I lo so I fua le Atua. So se taimi ala I te aru wai po whera wana mea te aru wai awange I ngaru ia tau lango te loa tēno taimi a pisi ia tātou. But sometimes, like I said, slow down. Recognize that God is everywhere. That God is all around you. The next time the birds sing, the next time the wind blows, the next time there's a storm, the next time you see the sun come up and you feel its warmth, the next time you shiver at night because you're cold, the next time you see the stars and you can't count them, remember that all of those things declares the glory of God. O mea fo I ele mawhai na tautau.
Oe mao, tangata na whaia le atua lo yaile manawa, I te tau na tātou I vi atu I ate. Say amen. Nana te whamalo si tātou I kāle sia, so se teimi tātou mai tāpua I le atua, e leo le tāpua inga nofu nofu man wawa ai. Au tāpua inga tātou whai whaatasi le awe li inga le atua. O le asto manatu. E sili atu pespese mo manu ia maisi mea ia ele o yaini ngutu ele o yaini ele mawhai o na ngana ia tātou lero o tu mai ele atua ia ngutu mali e mana wai. It shouldn't be that way. We should be louder in our worship. Say amen? Louder than creation itself, because we were specially made by God. So I encourage you, church, let us be encouraged and understand. Number one, we're going to look at all the different excuses, but God's glory is revealed, so we have no excuse to say that God doesn't exist. So next time you see creation, remember, God sits on the throne. Say amen? Yeah, you come and be a maile tu tato kala sia le tae o swafa Yesu.